Gĩcanjama gĩkĩ gĩtumũkĩte thibitarĩ-inĩ ũyũ wa 7th Avenue Ngoigwa Thika thutha wa gĩkundi kĩa andũ kũhobanĩria na gũtaha indo ciothe cia thibitarĩ arĩ nĩ hamwe na itanda cia arwaru, macini na wheelchair na gũtiga arwaru marĩ hatĩka-inĩ ya kwaga gũtangĩkĩrwo. Wakasimama juu akasema huku kuna vitanda mbili. Hapo akasema ebu toa huyu mtoto nifanye nini? Nichukue hii kitanda. Akachukua mattress akatupa hapo chini, akachukua kitanda akaenda nayo. Nikabagi nimehangi na mtoto kwa mkono. Yaani hawana huruma, haki Mungu awasamehe. Umetufanyia madharau. Sababu kama hao ni wana polisi, kuna sheria ya kufuata. Hata kama wanaona daktari wetu amekosa, wangekaa chini waongee. Arwaru amwe makiuga marahobanĩirio marĩ mbafu, ũndũ ũrĩa ũramatũngirie gĩconoko kĩnene gũkũ amwe makĩrutũrũrwo itanda-inĩ. Walipata watu wako kwa bafu, wakatoka uchi, kutoka uchi. Huyo mwingine nilikuwa namuosha, alafu hao wengine ni kama mama wetu. Sasa kumuona uchi, alafu mwingine huyo wakamuona uchi, wakasema mtoke mfanye nini? Mtoke chini, tunataka tubebe hizi vitanda. Mimi nimeona haya sababu watoto vijana wanakuona uchi. Mwene thibitarĩ ũyũ ndagĩtarĩ Chesoni Chetambe akiuga atahĩtwo kumana na thirĩ wa ciringi nuthu mirioni, mbeca iria atarĩhĩte nyũmba ĩno kwa mĩeri karũndo, ona gũtuĩka augĩte ene nyũmba nĩ maragararire ihoto cia arwaru. Is infringing on somebody's privacy and the rights of the patients, which is not really correct. The aspect they are purporting aspect of the rent. Yes, this is not my premises, but you have a due process on how to handle the issues of the rent. Rĩu akĩhĩta gũthiĩ igoti-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV, Ngoigwa Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ.